on va commencer avec un changement de les animaux. Après le changement de les animaux, on va faire tout notre parcours. Et la meilleure de les choses, on va faire les exercices avec les voyelles. Nosotros, vale, ¿qué empezamos a hacer? Vamos. Saltamos como el lapán, saltamos como el lapán, saltamos como el lapán. Y movemos las manos como la ardilla, ¿vale? On sonne como lapán y on bouge les mains como les écureuils. C'est bien, ah, comme ça, bien, bien. Maintenant, on fait como les pingouins, vamos, venga. On fait como les pingouins, très bien, voilà, bien, voilà. On met les mains ici, ya, on met les mains ici, et on fait como la cigogne, et on bouge, voilà. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, on se met comme ça, les mains comme ça, et on fait como el búho, como el hibou, et on regarde un côté à l'autre côté. Muy bien, très bien. Voilà. Y maintenant, on fait como la cigogne en corifort. Maintenant, on met les bras comme ça et on fait como les poules. Cocorico, 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 cocorico. Y on... Muy bien, y on refait como esto, on fait como el lapin y on fait les mains como l'écureuil. Muy bien. Muy bien. Y encore on fait como el pingouin. Vamos. Très bien. Très bien. Oh, très bien. Y on fait como les poules. Cocorico, cocorico, cocorico. Cocorico, cocorico, cocorico. Y maintenant, on se tire grand como la jirafe. On se tire grand como la jirafe. Bien. Y on cherche la peluche como la jirafe. On cherche la peluche de la jirafe. On va voir de l'eau como la jirafe. Wow. Y on regarde le soleil. Por, como la jirafe. Y on refait como el cocorico. Cocorico. Wow. Y maintenant, on arrive à la mer. Et qu'est-ce qu'on fait à la mer? Bien. Très bien, on va arriver et on fait les crabes. On se met comme ça et on fait les crabes. On marche como les crabes. Allez. Wow. Y on vient devant et on marche como les crabes. Très bien. Wow. Mais avant de les crabes, on va faire como... Les baleines. ¿Cuál es el otro animal que fait? La phoque. Bien, on va faire como la phoque. C'est bien si ce soir. Très bien. Como la phoque. Très bien. Les bras comme ça. Devant, arrière como el pelito. Wow, pero ¿qué es que llevo? ¿Qué es que llevo? La bala, llevo. Un ballet. Sí. ¿Cuál es otro animal que va? ¿Qué fue el ballet? Le dauphin. ¡El delfín! ¡Yo fue como el delfín! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, para el delfín! ¡Wow! 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 Et on se met ici, les mains comme ça, bien, et on fait comme l'éléphant. On fait comme l'éléphant. Regardez. Voilà. On fait comme l'éléphant. Très bien, comme ça. Wow. On fait comme la grue, un éléphant pied comme ça, bien. On met devant le pied et on fait point de pied, on fait comme la grue. Très bien. Wow, muy bien. Oh, change, yo me paré con el otro. Ya. Wow, muy bien. Y ahora, on fait como el elefante campeón de la tierra. Hombre, wow. Y maintenant, otro elefante. Oh, por la trompa. Wow. Y maintenant, otro elefante. Wow, y la trompa. Wow. Y menos otro elefante, wow, y la trompa. Y ahora vamos a hacer como los caballos. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer como los caballos, como los chevals, c'est marcher élégant, ok? 3 skis como los chevals, ok? Bien, Lisa, muy bien, 3 skis como los chevals.
Voilà, on va rien. Bien como le cheval. Très bien. On va faire comme le cheval. On galope un petit peu. Les chevaux. On galope un petit peu. Wow, très Les bien. chevaux, papa. Des chevaux, très bien. Venga, y arrière, y arrière. On galope, on galope. On vient ici. Y maintenant, on met les mains en arrière. Bien. Et on fait comme les jumeaux. Bien, comme ça, il marche très élégant. Très élégant. Voilà. Voilà, on se tourne. Et on court. Voilà. Bien. Préparez-vous, parce que le cheval commence à accélérer les jambes. Y maintenant, on va faire un galop très fort, como le cheval, y on monte bien les genoux. Venga, fort, como le cheval. Allez, bien. Y on va arrière, encore. Venga, vámonos. Allez, fort, bien. Preparado, vámonos. Más rápido ahora, más rápido como el cheval. Vamos, corre. Dale, corre. Ya, on se tourne. Y encore más rápido como el cheval. Go. Oh. Y maintenant, on va se tirer. Wow, como la cobra. On se tire como la cobra. Wow, on se recupera como el elefante. Van comme ça. Ya, on fait como el cocodrilo. On marcha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Et ici, on revient arrière, como la jirafa. Como la jirafa. Et on se tire. Y on commence.